Igama kuphaka isibongo bakaNzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathinta ubhaka utya kwehini ingqole efuqa imizi abafokazana ngotho lodwa likamentshise thuluza ngihambi nalo ngelifice ensimini qama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini kumafavuke njengedangabane ngunogwajogwajwa ikhulule kumfuka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dabe ningasho ubusika nehlobo ngwele ngaphophi inyoni madoda siphupha mihla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofo ngeke ngizwe ngempatha mina ngigcwala ngifakela angisoze ngayikhuluma into engingayazi angisoze ngayikhuluma into engeke ize yenzeke noma yini engishoyo isuke izoba njengoba ngishilo uma ngabe uthinte mina uthinte iso likagobela wami ugobela wami angithi phela ngachaza ngathi uNkulunkulu yabona so njengamanje ke ngifuna ukutshela nje abantu ukuthi noma yini into engisuke ngiyishilo isuke izoba njalo bazokhumbula abanye ukuthi ngithe mangikhuluma ngikhuluma ngemanifesto ye-IFP ebinamhlanje during the day eMoses Mabhida Stadium in Durban kumngeni road or somewhere laphaya ngakumngeni road or something ngathi bangisho ngasho ngathi izohamba kahle kakhulu okusho ukuthi kuzogaze ngasho ngathi kuzogcwala babuza abantu bathi awusubone ngani even abantu abayihlelayo bengakaqinekisisi lokho ngathi ngoba sengibone ispirit sikaShenge phela ngithi mina ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini ngasho ngathi uShenge uyisebenza ngelevel ephezulu kakhulu into ethinta iIFP ngasho futhi ngathi uma wayigcina kuqala iIFP sekwehenye iIFP le baba kugijima abantu abasastayeleni kugijima ulusho baqhamuka nama fresh ideas na yonke into yabo IFP njengamanje nje iyarokha kahle singayibala namanye futhi amaqembu arokhayo ngaphinda futhi ngasho ngoba ngikhuluma into engingayazi ngaphinde futhi ngasho ngathi hey wemadoda into ebalekile ukuthi mangikhuluma ningizwe ngasho ngathi ayikho inyanga ezoye phalamende ngiyakhumbula abanye bebona inyanga zigijima nama political parties kwathi why kunenyanga ezoye phalamende ayikho inyanga ezoye phalamende phela bafetha kudlalwa ephalamende laphayana kusuke kuyomelwa abantu laphayana yabo kusuke kuyomelwa abantu laphayana usuku uthunywa abantu abanengqondo abathumayo bathi hamba uyosimela ephalamende awuye ephalamende ngoba thiwa nakho uqoqa kangcono uskema kangcono kunomunye noma wenza kangcono cha uthunywa abantu noma umuholi futhi wenhlangano uyathunywa kwinhlangano awuyithumi wena uyathunywa and here is why ama branches ebalulekile when it comes to lento zepolitiki that is why bengabe kuthiwa khona unobhala obalulekile kakhulu kwinhlangano angiphathi makuthiwa unobhala jikelele unalamandla abantu abaningi abanga understand ukuthi unobhala unamandla kangakanani that is why sometimes nginga understand mina mangibona unobhala ehlule ngokusebenzisa amandla akhe ukunqoba into asuke efuna ukuyinqoba ngaso sikhathi ubona unobhala nje xhaphazeka noma unobhala kwenzeka lokho nalokho kanti amandla kunobhala amaningi njengoba ke madoda ke ziya kuma elections ngimile namanje ngiyasho ngithi ayikho inyanga ezoya eParliament angijiki lapho King Bhaka ke sikhulume mhlambe ngeMK for instance iMK King Bhaka izoya eParliament yes izoba represented iMK eParliament yabo izoba represented iMK eParliament ngoba ngezinga esebenza ngalo likhulu iANC nayo yes IFP nayo yes DA yes EFF wonke kahle ngalo ngwabenza ngamagama nje azoba represented sekuyoshiyana ama numbers King Bhaka mawubheka kwi-MK ubani ekuyena ozoba unumber 1 mase eParliament I negotiate yonto kwi-MK bafethu mina ngikhuluma lezi zinto eziqoqwa abantu bese beyibhudela kwi-MK nje umuntu onumber 1 maze eParliament ubaba uJacob Zuma umsholozi unumber 1 nje how King Bhaka umsholozi angithi naye wathi uzovota cha baba ipolitiki liyasidlala ipolitiki liyadlala and angikhuluma ipolitiki la mina ngikhuluma wisdom I always say and emphasize lonto le kwi-MK nje bafethu uyathanda noma uthandi
uJacob Zuma is the number 1 vele phela abantu kwi-MK bangene ngoba ethanda uZuma yabo and into ayikhulumayo futhi uZuma yilezi abantu abafuna ukuzizwa ezenza isense kubona so uZuma is number 1 ayinegotiate leyo nto unumber 2 King Phaka angithi uyazi ngichema unumber 2 Khumalo number 2 phela bafethu ngeke sifihle ukuthi kugcineni phela uKhumalo naye ube uthatha isibindi sokuthi adele konke avule iqembu egameni lakhe so akakwazi umuntu onjalo ukulahlelwa ngaphandle ngoba kubikwa lokho so unumber 2 nje bafethu mina ngokwami uKhumalo yabo King Phaka mawucabanga wobana abanye abangangena ePhalamende mase sikhuluma ngelokhuzana baningi abazongena kodwa phela sekulele kuma branches phela ukuthi bona ke athuma ubani abayi ukuthi abaye ePhalamende kakhulukazi lapha kwi-MK nalapha yakuyilokhuzana kwi ANC yabo so mina ngikhuluma into engayazi mina noma yini mangikhuluma ohlale wazi ukuthi ngisuke ngikhuluma into sho ekunesiqiniseko sayo ukuthi izohamba kanje ayikho futhi enye indlela esuke izobuya ijike endleleni ukuthi hayi ayihambile kanjena ngoba ukwahla kwacima kwavutha hayi suka mina ngisebenzi kanjalo mina angisebenzi ukhumbule mangikhuluma mina ngikhuluma noma yinini ngikhuluma mina national King Phaka ilokhuzana liphi iqembu elizobudla national ngasho nje ngathi as much as ezodudula amanye kodwa ngasho nje lokho angizange ngikushendeze ngasho ngathi ANC isazothatha national angikhulumi ngama province lapha nalapha ngikhuluma national ANC isazothatha lapho uyabo futhi ukuthatha angifuni ukugxila kakhulu ukuthi izothatha kanjani but izothatha because phela izobe inama vote amaningi but mase kuhlangana ke phela manje sekuhlangana ke like sekuhlangana amaqembu ke after ilento ama elections sekuliwa nokuthi ke manje bafuna ukwenza yipi ke manje I majority and staff sekokwabo ke but ngiyayithanda nje mina mangathiwa iMK iyahlangana neEFF noma iMK iyahlangana neANC mina as King Phaka ngakujabulela lokho ithi ihlangana neANC noma ihlangana neEFF ngoba zonke izingane eziphuma lapha ya zonke izingane zikaThamba at the end of the day zonke iEFF iANC iMK nabanye izingane zikaThamba mangathiwa egcineni bayahlangana kodwa benenhloso eyi1 mina ngakujabulela lokho mina ngifunda uqamba amanga uyabo and omunye futhi umuntu engineshow mina ukuthi uzoba khona elokhuzini le ePhalamende hayi baningi kakhulukazi laba abanye futhi bakwamanye ama province hayi baningi uyabo baningi nje afuna uqamba amanga ngoba nje ukhona nje omunye kuthiwa ubani ya muntu uba usibusiso Dumisani Banyathi nawe uzobe khona futhi nje ePhalamende yabo no lokhuzana no Hazel lapha ya umbhele hayi nawe uzobe khona ePhalamende nayi le MK kodwa represent AK yabo baningi nje lapha ya no ubalo khona kuthiwa ulokhuza khona kuthiwa uDavid lapha ya uMandla lapha yana uSikhosana hayi nawe uzobe khona lapha ya nawe Sipho lapho Moses Mbatha awuzobe khona ePhalamende lapha ya kwakutshela bafethu baningi ngeke ize ngisho ngithi nosibani manje ngiyasho nje random ukuthi hayi bazobe khona yabo hayi bazobe khona nje hayi King Phaka uyinhloboni yomuntu ngilento engiyona nje ukangibuza mawuthanda you can still ask more about me hayi ngakutshela nje mina futhi kuzoba nje kunje angishiyeki futhi angishishilizi mawuthanda ungibuza ukuthi kwi-IFP obani abayePhalamende ngizokutshela nje ungibuze kwi-ANC ukuthi obani ngizokutshela nje ungibuze ukuthi obani hayi ngizokutshela nje King Phaka inyanga ikhona Zoya hayi la akho inyanga le azigijime la zihamba izikhankasa zona right mayikhankasa izenza into right thing to do because ekugcineni phela yabo bakhombisa ukuthi bafunani but mase ke ePhalamende phela kukhulunywa isingisi ePhalamende kukhulunywa isingisi lapha hayi sokudlala kukhulunywa isingisi akudliwa lapha ya mawuzafuna futhi ukuthi ngiqhubeke ngisho nje randomly ukuthi yabo ukuthi okamanje ngibhizi neMK but mangathi angithinta elinye iqembu ukuthi nakhona obani ngisayibalela nje futhi mangathi angibale mhlawumbe ngigcine 20 hayi ngisangabala nje ngisho nje ilist hayi yabo namhlanje iMoses Mapula ngibuza phone Ntokozo ukuthi ngithini Moses Mapula namuhla hayi lalela ngibheme ngakholwa yabo into engangishilo ngathi inkatha bafana bami ngathi bafana bami inkatha sengishilo ngibona ispirit sikashenge
and ngendlela ushengo benamandla ephila unamandla noma engasekho uyabona kwangaphazamisa ngisho imvula abantu bavele bathi nyithi leli sayibona iNC ingenile abantu bathi nyithi leli sayibona iEFF ingenile abanye abantu bathi nyithi leli uyabo ngayibona ingenile bathi nyithi leli sesilindile ke manje ngiyafisa nje ukubona kodwa futhi nginawo le feeling futhi ukuthi mangathi iMK nje iyayijuba ithi yangena nayo nawo futhi iMK ayi ngiyatshela ayingathi nyithi leli awona bangathiwa ke ngene iMK eMoses Mabhidi izwa ngami kungenzeka into kwayibona abangayilinde ethi ngezakala phela ngiyasazi spirit mina esamba nobaba uZuma ngiyasazi spirit mina mhlawumbe naye angingasunderstand ngendlela mina ngisana ngiyalazi idlozi elamba nobaba uZuma and ngisazibuza futhi ngalomfana kababa uZuma ukuthi madoda lo yamfana lo uadvisor ubani lekuthiwa ududuzani mfana wami la ukhona wena ubala kabili kubaba ubala ngokuthi uyindodana kuyena uphinde futhi ubale ngokuthi ubaba wakho unamandla uyabo mfana wami yabo ngiyazi mfana ukuthi iqembu lakho uqale ukusebenza before kufika iMK ngiyakwazi ukuthi ududuzani and ngiyakurespecta lokho usebenze kakhulu ingakakhona iMK ngiyazi futhi awubanga khona kuma meetings ekade ehlalwa kuplanwa indaba zeMK duduzani lapho khona mfana ngiyazi kodwa uyabona mfethu ubaba wakho ekuzala bese kumele udele konke mfana uhambe nawe uyongena kwiMK iqembu lakho le ibani all game changers noma all game kodwa kuno game no change somewhere there uyabona mfana ekuthiwa no matter what thina nje sabantu namanje siyazibuza ngoba phela asazi ukuthi engqondweni ucabangana asazi uadvisor ubani asazi ingqinamba zakho mase ithinta ifamily yakho kodwa uyabona ukuthi ubaba wakho atheni MK idla abantu MK wena ubhizi nama all game changer ngapha mfana hayi mina as King Bhaka ngumuntu omgqugquzelayo umuntu bengabe khonta izamayo kodwa futhi ngiyakwazi ukubona into eletha ekudayisayo ke wena uyabo ekudayisayo yabo mina ngokwami nje bengathi mina thatha le game changer uyi-ede lapha kubaba eza amakhaladi ebeze lamalo kumodel CEO waphethe game changer beze labantu obusuba ngoba sikubonile usebenza koNewlands mfethu angifuni ukuqambela amanga uzube matapatapa udaka ulungisa ibranch yakho sikubonile usebenza sazizwa futhi mina ngiyazazi ikhalo zakho la ukhona duduzana yazazi ikhalo zakho into obufisa ukuthi ngathi kwenzeka ngayo wabona but akutatazelwa empilweni nje awutatazeli awuzenza izinto ngoba uthi usuyaphuthuma akuphuthi kujahwini ake uphinde mfana duduzani la ukhona ngiyazi vele ukuthi ngoba usuwenza omkhulu umsebenzi olithinta leli qembu lakho sekunzima ukuthi okunye usungathi ngempela usuyakulahlelela kodwa for a fact ukuthi ubaba wakho loya okuthandayo nawe umthandayo uyabona okuthanda nawe umthandayo hayi mina bengingacela mina not futhi after ukhetho engathi ungayenza lento before ukhetho ukuthi mfethu khona abaku-advisayo ngiyabhilivela kuwena ngiya-understanda futhi ukuthi i-effort oyifakile usuwenza into eziningi kodwa iMK baba bese kufanele sivume kunezinto okwaziyo noma kuthiwa ubungaboni ngaleyo ndlela kodwa mase kuqhamuka into ezithonado kanje kufuna nawe usale usungena kuyona ngoba egcineni umzana yekama ngubhaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ngingqode ebhuqabhuqa imiza abafokazana ngotholotho likamentshisi ethuluza ngahambi nalo ngifice ensimini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini hey inyona imazi ubhaka right ngomhla ka30 zonke indlela ziza emakhandakhanda ngikhona la ngikhona awuthi ke ngiphendule ikhamera ngazi noma ngizokwazi ukubona emakhandakhanda damn King Bhaka nzama damn ila umuntu ezobe khona ngaleliyana la ngomhla ka30 hayibo ngike ngathi 30 September yini izolo yazi lapho ke no ngikhumbula lo 30 September nganqoba ngawo phela kuze kuthiwe ngindlondle ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholotho lamentshisi u30 September nganqoba ngawo kuzoba mnyama ngeke uze kwazi ukubonakala kahle bengifuna ukunikhombisa abangabe usula ukuthi ebusuku kuba njani la ngaphakathi
bengifuna ukunikhombisa nje mawusula ingakho nje ngithi awuthi ngehle kancane ngithi nje awuthi ngehle kancane mina ngeke ngize ngiyikhuluma into engayazi futhi ngeke ngize ngime ngikhulume into engingayazi ngoba yindaba ngihambile ngibonile ngizenzile ingake kuthiwe wathinta ubhaka udakwe yini bese kuthiwa ingqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholodwa likaMentshisi kuthiwe ethuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini xa muqakile Kusazoshuba kusangenzeka noma yini khona ke la sikhona lapha khona ke ngizoveza ama light akhanyisa kwami kuphela sezwana ama light ozowabona nje akhanyisa ngaphakathi la ngifuna ubone ukuthi ebusuku la kuba njani kobe kunjani kobe seku west even ngalela langa ngizoyiphendula icamera ilight oyibonayo azi ukuthi ngizoveza ekhanyisele ekhaya kuphela ungiveza lo muzi kuphela ungadidwa ukuthi uzowabona emaningana uyofica kunjena ke ubona nje kuyakhanya lapha ama light ale ekhaya wonke lawo nakhe ile ekhaya la yes wonke lawo wabonayo ile ekhaya konke lapha ila njengoba ubona nje konke la kukhanya khona kukhanya kanje mawusula ebusuku siyobe silana ngithi nansi evale lapha wonke ngaphakathi la akhanya la ngaphakathi wonke lamalashi njengoba ubona nje akhanya la ngaphakathi nanti idamu lapha enzansi lapho likhona nansi indlu kaMakhandakhanda nasi isitezi sobe sihleli phezulu kusona yabo yonke into ihamba ngendlela ngithi nje ake ngikhombise kahle ukuthi ke mawusungaphakathi uyawabona nawe nje indlela akhanya ngayo ingaphakathi la eMakhandakhanda dam wena ungazi King Bhakanzama dam nomuza futhi iyana 30 March zonke indlela ziza